أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى مسيب يلبى تدرب دين الإسلام باوان يتدى وباجو سيني دواود أمرونكتا دونكو الله duwano ɓurnaɗo tagi fango sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko muhammad kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko fuu e kala wonɗo e lawol ɓeeɗo yallah waɗu e maɓɓe haray musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗan on fuu moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna haray musidɓe julɓe tedduɓe ko wondude e suno e ɓernde barmude sunide wonɗe wadde nde yewtere ɗo ɗum ko honɗum woni ɗum ko sabu o jarrabuye mo allah subahana taala woni ko jarrabiri julɓe ɓen wona min tun hina an tun hina kanko tun hina kamɓe tun ko kala julɗo woni ko jarribora o jarrabuye ɗo ɗum haray ko honɗum woni ɗum ko o bandirawo meɗen mo allah subahana taala woni ko jarribori sabu ɗum ɗo yaltugol ka nder dina l'islam haray min komi wawata yewtugol e ɗum ɗo haray ko raɓɓiɗi ko adi kon taw mi turiki allah subahana taala en toririmo inɗe makko ɗen fo e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurde mawde nden tawata so torrama nde o jaabinayi yo allah artir bandirawo meɗen on ka lawol l'islam ya rabbal alamin wondude e dendagal julɓe yahuɓɓen fop tabintina mo kalena l'islam ɗiɗaɓum ɗon en turiki allah subhanahu wa ta'ala on jarrabuye o sattuɗo ɗo yo allah on wawnu mawɓe makko ɓen ɓeygure ɓurde ɓadade nden fo ha hewta dendagal ɓeygure julɓe ɓen fop wawugol heññugol e ɗum ɗo e muɗum haray ko hikkiɗon komi yewtata miɗo toro en fuu meɗen bo be men yo ɓeydu waɗangol mo du'a toranoɗen mo allah yo allah artirmo wata goto siccu wata goto yennu wata goto waɗu hay hunde ko hanaka waɗede waɗanen mo du'a waɗanen mo torunde allah yo allah on artirmo ka dina l'islam musidɓe julɓe tedduɓe ala feƴƴuɗo jarribede neɗɗo fo neɗɗo jarribete kullu insani yubtala bi qadri imani neɗɗo fo neɗɗo jarriborte yero embere imanu makko ala kadi feƴƴuɗo jarribede aray o bandirawo meɗen ɗo o jarriborama ɗum ɗo saabu yaltugol ka dina ko honɗum wodani en ko honɗum wawɗen waɗugol ko yen toranomo allah subhanahu wa ta'ala on jarriborimo ɗum ɗo yo artirmo kadi ka hawre lawol l'islam ko allah woni subhanahu wa ta'ala woni ko suɓani en dina l'islam hina sabu doole meɗen ma sabu ngariji meɗen ma sabu dambeji meɗen waɗi en julɓe ko allah subhanahu wa ta'ala yiɗani en ɗum ɗo o waɗi en julɓe o suɓani en dina ɓurka moƴƴude e dinaji ɗin fof waɗi en dina l'islam o waɗi en kadi e moftaji ɓurɗi moƴƴude e moftaji ɗin fof si tawi noon oɗo o jarriborama hande kadi yaltugol ton enen ko huuɗe wadde koyon fewtu rabbu samawati wal ard waɗnoɗo mo julɗo on waɗi en julɓe suɓani en ka dina l'islam ɗo fewten mo toroɗen mo yo allah artirmo musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo fodde o mayari wata o taƴo cende ɗen fo nelaɗo sallallah alih w sallam e makono e hadis man yaish minkum fasa yara wo kala e moɗon wuruɗo o yiyay piiji buy si ɗum ɗon waɗi ɗo haray neɗɗo fo neɗɗo koyo hulan hoore mum ɗum woni hadisi keɓe maki sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo e moɗon hino weeta bimbi hara ko julɗo haqqam nde kiikiɗe no hewta hara wonti kefeero hara o yeeyi dina makko kan aduna goɗɗo kan no wona kiikiɗe hara ko o julɗo nde no weeta bimbi hara woni kefeero haqqan hara o yeeyi dina makko kan ko ɗum woni dakkanmi hoyi e belal hoyi aduna enen ɗo fof ko hommo e meɗen andi ko honno sakkitorta ko andi ɗum wo ko o wiyeteɗo allah ko hommo e meɗen andi ko honno wonirta battane muɗum ko andi ɗum ɗo wo ko subhanahu wa ta'ala haray si oɗo heeɓi o jarrabuyeɗo hande o hanaka yennede o hanaka menasede o hanaka añede o hanaka wikkede ko hana ko toranede allah subhanahu wa ta'ala o jeeje o yeene o multe o yewte haalaji welɗi fiyo artuga dina makko dina gonga ha kan ɗum ko woni dina l'islam na doole
wona ko wikkagol, wona yennugol, wona añugol, wona huɗugol, wona aybingol. hina ɗum ɗo hanuɗen waɗugol. l'islam ko sakitori ko wiyete kon jikku moƴƴo. hollen jikku dina l'islam on wata en hollu jikkuji meɗen ndin. hollen o jikku l'islam on ko dogi o acci kon hawnaki no gasa si tawi himo jogitino non ɗin jikkuji ɗon o yahatano, kono ala feƴƴuɗo jarribede musidɓe julɓe tedduɓe. en jarribama o jarribama, waɗanimo torunde. fewnuɗo ko lewru ko wiyete kon ko juldanu ni, haray buyi hino horude balɗe jeegoɗen wonande ɓe gaynari ɓen. neɗɗo ka hoori ɗo nelaɗo sallallah alih sallam maaki yimɓe tatono ton du'a maɓɓe na ko ruttete. ɗo tawa e muɗum du'a toñaɗo, ɗo tawa e muɗum du'a horuɗo, ɗo tawa e muɗum du'a seteyajo, ɗo du'a e muɗum du'a nene baba e hoore ɓiɗɗo. haray mo be men ka hoori ɗon yo toro Allah, yo Allah artir bandirawo meɗen on ummu hawa ba, toriki Allah yo Allah artirmo. danda ɓe yahari ɓe yahude yewnoɓen kadi foppo yo Allah on artirɓe. hara yimɓe fewtina yewterne mawɓe makko ɓen ko suno molanago hino sabti. sa yangudi e goɗɗo ha hewtiɗo tawi ko ɗum ɗo wonta fen on hara hino yurmi. kono haray neɗɗo fo neɗɗo ala feƴƴuɗo jarribede. haray miɗo toro o yo waɗamo torunde Allah. du'aji ɗin ko jabotoɗi tentini du'a nene e baba on e hoore makko. waɗanemo torunde Allah, yo Allah on artirmo, yo Allah on fewnumo. ko mo ɓuri handude e toranede du'a ko neɗɗo ɓoyliɗo. no tawano e du'awji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe ma kayno: wa allahumma la tada lana zamban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, mako wala dallan illa hadayta. si wona neɗɗo majjuɗo, si wona a fewnimo. so yi goɗɗo waɗi sifa ɗiɗo haray ko pewal ngal woni ko mankirimo. ko en toranomo noon hande kadi yo Allah ɓeydanmo pewal ngal, ɓeydanamo jikkuji moƴƴo ɗin, artiramo ka hoore lawol. ko ɗum hanɗen waɗugol, wona waɗugol menace ji ɗin ɗon. hay hunde la yusmin wala yuhni min ju, hay hunde ɗum ala ko nafata. ko nafata ɗon ko fop ko yen yenumo, multenmo, jeejenmo, waajoɗenmo, hollenmo jikku l'islam on, ko l'islam wi ko noddirenmo ɓe alhaali. ko ɗum haray min woni message an on enen julɓe ɓen fuu mo beyi waɗanmo torunde Allah. ka sujjuɗa ɗon waɗa o ko so tawi hara ko bandirawo ma, hille ko bandirawo ma ka diina, ko ɗum Allah daali innamal mu'minuna ko ihwa. waɗanamo torunde Allah, yo Allah artirmo. waɗa ɗum ɗo wasi tawi hara ko ɓiɗɗo ma reedu. en andi hande haray mawɓe makko ɓen hino wondi e musendi, hino wondi e ande. hawnaki no gasa hara hiɓe ɓitti hay yaltugol, hara no hersiniɓe hay e yaltugol. fewndo ko ɗum woni ka réseau sociaux ji. kono komi innataɓe wata ɓe maapu, wata ɓe hulu hay e hunde, wata ɓe soñji, wata ɓe ɓittin hoore maɓɓe, wata hersa hay e hunde. wala yafalu ljalilu illa ljamil. Allah waɗata ko hana. o wiyeteɗo Allah kala ko waɗi haray ko ɗum woni ko moƴƴani bani adama on. ko imma o yii fewndo ɗon, ma o yii par ɓaawo, kono pellet Allah waɗata ko hana. kala ko Allah on waɗi ko ɗum woni ko hani. mawmen ɓen ɓe makay jaɓumi jaɓata ɗum wona sayre Allah. si tawi ko ɗum ɗo woni ko Allah tani en fewndo ɗo, enen julɓe ɓen fof ko yen jaɓu ɗum ɗo toroɗen Allah. woni la in shakartum, so yettilan tun haray la azidannakum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɓe heɓino hunde welde ɓe yahayno ɓe salligo ha moƴƴa, ɓe waɗa darde ɗiɗi ɓe toro Allah. yo Allah on tabintin nema on, yo Allah on ɓeydanɓe. ko ɗum wonti ina alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, si tawi ko welata wonki. amma si tawi ko sifa ɗi jarrabuyeji sattuɗi ɗo nawni nayɗi wawɗi wonde sabu hay goɗɗo, ko on tigi hani koyo juuɗu darɗe ɗiɗi fewta Allah toromo. inna alhamdulillahi ala kulli hal. Allah mi yondiniriki kadi koko jarri porɗa ɗo, mi tori kema artiranam ɓiɗɗo an on, mi tori kema fewnanam ɓiɗɗo an on, mi tori kema fewnanam bandirawo an on. en fop ko ɗum ɗo hanuɗen waɗugol, toranoɗen mo Allah subhanahu wa ta'ala. haray ka on tigi hoori ɗon, ka on tigi sujji ɗon, ka immoto jemma fi naafugol ɗon, ka toranto hoore muɗum ɗon, torano oɗo waɗamo wasi tawi ko ɓiɗɗo ma ko bandirawo ma. bi isnillahi ta'ala inchallahu Allah artiraymo e hoore jam moƴƴere. ko jarribagol e andugol tun sen heeɓi jarrabuye ko honno wawete jogitorde. jonnon ɓe indi ko wiyete ko sabru ko inda sadamati l ula. so goɗɗo heeɓi choc ka aranum ɗon koye wi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. allahumma ajirna fi musibatina hazihi wakhluf lana hayran minha. Allah lontinan en ko ɓuuri e moƴƴude
e ko moƴƴi kon fof danda en sifa ɗum ɗo kadi yeru yahunoɓe buyi wandi ko ɗum ɗo woni ko feeñi kon ɓay ɗum ɗo médiatisama no woodi buy 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 e bandiraɓe meɓe hara yehino no woodi buy 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 kadi e sukaɓe kadi hara yehino ɗum waɗi sifa muɗum Belgique ɗo goɗɗo Allah jarriboraɗo joni tawa ko ɗum o yalti ka dina few o woli konguɗi tawata ko yaltina yiɗi ka dina kono alhamdulillahi rabbil alamin torundeji ɗi Allah ɗin waɗa kanko tigi o yehi ha o yi Allah o rutti kadi o natidi kadi ka nder dina woodi kadi ko Allah in do inna allazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu gomɗini haga en yilti yalti kadi haga en yilti arti yo Allah danden sifa ɗum ɗo kono ɓay oɗo heeɓi ɗum ɗo o bandirawo meɗen tedduɗo ɗo heeɓi ɗum ɗo wallahi ko en jogitoro ƴakkirɗe ɗen yewtenmo konguɗi labaɗi yewtenmo yewtereji moƴƴi yenenmo multenmo jeejenmo toranoɗenmo Allah yo Allah o gartirmo aray ko message ɗo mi faltino feƴƴinde kami nanno ɗum ɗo vraiment haray hino nawnini hino muusini moƴƴa ɓernde on wawi wadde hara ko ɓiɗɗo ma reydum wawi wonde hara ko bandirawo maɗa kono kullu cheyin biyadillah fo koye juuɗe Allah woni Allah min torikima ɗum ɗo ko ñalande tenen ñalande nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko jibina e muɗum ñalande tenen nde nelaɗo sallah alih sallam nula e muɗum ñalande tenen nde ɓe faati e muɗum Allah min tororima inɗe maɗen fo e sifaji maɗin saabu teddugol nde ñalande ɗo artir o bandirawo ka hoore dina l'islam tabintinamen dandamen men fof si kadi jarrabuyeji bonɗi haray ko wonnoɗo mi toriki Allah yo Allah hon wownu mawɓe makko ɓen wondude dendagal julɓe ɓen fof e siɓɓe woɗɗuɓe e ɓadiɓe fof wownugol heññugol ɗum ɗo o artiramo hoore jammo e ya rabbal alamin innahu waliyu zalika walqadiru alayhi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh